Tanggu hot. Penka menде Aksesuay'ın penkası. Ko'p qizlar жазды, betimizda tualetniy bumagamen surtbenish deb. Ko'p qizlar ne keladi tamam. Biroq betimda men anonday ne datam. O'zi spesialniy surtayotgan qog'ozlar bo'lsin-da, tuk ala olmay yurumda. Al shashqpen surtkim kelmaychi, shashqpen bilmayman nega ekan. So'sin ustunday tualetniy bumagamen surtdim. O'zi svrskasini ham kecha aytganimda men betimga prishiklar chiqqan. Bugungi men tanggu xotnosmen bitta. Qizlar so'rashadi, kebirilari bag'asi qancha debdi. Qizlar men o'zim almagan bularni hech qaysi. Magan bularni brend jibirgan, brendlarni o'zlari jibirgan, Anua jibirgan. So'sin Aksesuay jibirgan, және Key Secrets'ning uходовый kosmetikasi. Men ularning barini hali qo'ldanib bita olmay жатырмын. O'zim almagan. Бағасын точно men bilmayman. Және qay жерден оригиналын алатынын да men bilmayman qizlar. Сол себепті ол жағын білмейді екенмін. Мен алғамын, Каспийден алғамын. 345 кремді алғам. Көрсеңіздер менде видеосы бар. Және де мына кремді алғамын. Каспийдің олар поделка болып келді маған. Сол себепті менде қазір ондай точно бір білем қай жерден алу керек оригиналын дегенді білмеймін. Ондай магазиндерді. Сол себепті сондай.